Salam, selamat pagi Bapak Inang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita, regapan sigano pari bata, bani panorang sogot nereon. Pasada hita, uhurta, martonggo hita. Am Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa nagori atas. Inagori atas peham Tuhan dohor doham itongah-tongah nami. Sanggaroh kanami ibagas sa pasingon, mardilo-dilo bani koranmu. Bani panorang sogoton ibagas nasihol mamuka horja nami si ganu pari. Pasu-pasu hamahan nami Bapa marhiti hatamu. Asi ibagas guguk na humbamu hanami. Makorjahon tanggung jawab nami sa ganjang nyerion. Ibagas goranak mo ton Yesus Kristus Tuhan nami jalam rapakon tonggo nami on. Amen. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijape na siya marian bani panorang sogot nerion. Nabu isisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Regapan si ganu pari bata bani panorang sogot nerion. Rabu tanggal 2 November tahun 2022. Ay matar surat bani buku 2 Timotius bindu tolu ayat 10 das kubani ayat 10 pitu. Nama katahon sonon. Ay sagala surat in sinahap kon nine batado. Anjaha marguna mamudahi, mamisang, pauliulihon, apa manogunogu huhapit toron. Ase gokandiar siminik nine bata, mangasuk bani sagala horja namadea. Terpuji ma Tuhan, anggo izin puo hita bani panorang sogot nyarion. Parlobe na ijolom hita, ipindai hita, jangan na ibuat hita, aima buku bibelta, aima hatani nebata. Mase, agepe buku bibel on, sinurat kon ni jolma, tapi anggo sasitong ni buku ni bibel taon, aima sahap ni nebata. Atape nasinahap ko ni nebata marhiteho ni jolma hubani aganup jolma i dunia on. Tujuan ni aima ase marhiteho ni hata ni nebata dasma haganupan hitaon uhaguluhan si sadokah ni dokahni. Ase marhiteho ni hata ni nebata itugu-tugu hita ubani haluahon na manongtong it. Ase marhitehon ni hata ni nebata gabe jupakan hita malas nihur rossi sadokah ni dokahni. Ay maase Bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Tandani nadop ibakuhon hita tongon haguluhan si sadokah ni dokahni. Marhitehon ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus. Janah nadop tongon das hubata hata ni nebata ambilan nama dear in. Maningon do hapeni ijalo hita hata ni nebata in. Halaniaha halani marguna do hata ni nebata. Laho mamodai hita. Marguna do hata ni nebata. Laho mamisang anggo adong hasalahan nani horja honta. Marguna do hata ni nebata. Laho pauliulihon hita. Anggo adong ope nahurang nalape topat na ihorjahon hita. Jana marguna do hata ni nebata. Laho manugu-nugu hita huhapit toron. Artini ay Bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ahana siyol iparayak kita ibagas 10 taon. Ase gabigo kandear horjata ilobe-lobe ni nebata. Sonay age ilobe-lobe ni hasomanta jolma. Maningon do hapeni rahita parlobe sahali. Ipodahi hata ni nebata. Ipisang hata ni nebata. Ipauliuli hata ni nebata. Itogu-togu hata ni nebata. Hubani hapit toro.
Anggolang rahita ipodai hata nini bata. Anggolang rahita ipisang hata nini bata. Anggolang rahita ipauliuli hata nini bata. Anggolang rahita itugu-tugu hata nini bata. Ahape na sinurahonta. Ahape na niranggi honta. Ahape na dop itotapkon hita. Laho ihorjahon jana iparaya kita ibagas parguluhanta sigano pari. Tarlubih maay ilobi-lobi nini bata. Sing anjay gabi go kandiar hita. Ay maase nabuhi mambahin gabi go kandiar hita. Ibagas horja na madear. Ilobi-lobi nini bata. Ay ma anggora hita. Ipodahi hata nini bata. Ay maase maningon ibagas turuh ni hurdo tong-tong kita. Ganup panorang. Ganup sugot. Laho manjalohon hata nini bata. Atap rah, atap ija, adong nalepak dan nihurjahon hita. Ase marhitino hata nini bata ma, ipisang kita, ipauliuli hita, itugu-tugu kita, huhapitoron ni hata nini bata. Halani lang adong hapitoron, iluar ni hata nini bata. Porini pinamadir na ihurjahon hita. Lapitotu, pitor ay, ilobe-lobe ni naibata. Tapi, anggodo mamaronjolan ba ni hata ni naibata hita. Makorjakon, horjata si gano pari. Pitor do ay, ilobe-lobe ni naibata. Halani, ibagas hata ni naibata. Ibagas hata na sinahapkon ni naibata. Bani, buku bibel taondo, jupah kita. Hapitoron nasasitong ni. Ay maase sa halinari, bapainang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo sihol duhita, gokandear, ibagas horja na madear, bani parguluhan taon. Jalo hitama, haholongi hitama, jana haporsayay hitama, hata ni nebata. Ay sangga, ibagas na ihaholongi hita hata ni nebata. Jana ibagas na ihaporsaya hita, jana ihaguluhkon hita hata ni naibata. Ijayma ipasirsir naibata hita, ase lambin mangasup kita bani sagala horja namadea. Ase andohar matongon hata ni naibata na ijalo hita, na ibasa hita, na iparuhurhon hita. Ay matongon nagabi onjolan ni parguluhanta. Ase mangasup tongon hita, ibagas horja na madiar sa ganjang ni parguluhanta. Amen, martonggo mahita. Terima kasih mabamu Bapa. Bani hatamu intongon, nadok mamodai hanami, mamisang kanami, pauliulihon hanami, janah manugu-nugu hanami, hubani hapit toron. Asi ajari hamma hanami tong-tong Bapa. Asi ibagas turuh niuhur hanami, manjalohon hatamu in. Maka porsayai hatamu, janah makagulukon in. Asi mangasup hanami, ibagas parguluhan nami, makorjakon horja na madiyar, na hinarusukon ni hurmo. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalam manami, rapa kontonggo namion. Amen. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa parsoran ni tondoy na pasing ma, na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras babat taganupan, bapay nang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduhar matongon, totap ibahin hita, hata ni nebata, nagabi, podah, natang si harganan ibagas guluta. Lahu manugu-nugu hita, ase gukan diar hita ilobi-lobi ni nebata, jana mangasup kita, makorjahon horjana madear, ibagas pargoluhan ta sigano pari. Shalom.